nk'uko bisanzwe ni Hirwa Olivier Twins 250. Rero uyu munsi nkaba ngiye kubereka uburyo wabasha kuba wagarura nimero yawe kuba yakwemerwa kongera gukoresha WhatsApp mu gihe yaba yamaze kuba banned. WhatsApp yawe rero iba banned mu gihe hari amategeko wishe agenga WhatsApp. Rero iyo hari amategeko agenga WhatsApp wishe, WhatsApp yawe nimero yawe itigira banned ndetse ntabwo yongerwa kwemererwa kuba yakoresha WhatsApp. Rero tudatinze reka nkwereke uburyo ki usaba kugira ngo wemererwe kuba nimero yawe yakwemererwa kuba yakoresha WhatsApp. Rero uza kuri WhatsApp, wamara kuza kuri WhatsApp ugashyiramo ya nimero yawe yabaye banned, ugashyiramo nimero yawe, warangiza ukajya kuri next. Ubona ko nimero yanjye yabaye banned mu kuba yakoresha WhatsApp. Warangiza ukaza no kuri support, umara kuhajya ukaza muri aka gataburo ukandikamo my WhatsApp number, iyo urangije rero kwandika ibi ngibi muri iyi taburo uhita uza ngaha kuri next. Urangije uhita uza ngaha kuri Gmail, urabona aya niyo makuru ajyanye na telefone yawe ndetse na nimero yawe yabaye banned kuri WhatsApp. Rero uhita ujya hano kuri send, ako kanya ugahita ugaruka kuri WhatsApp yawe. Rero iyo umaze gukora ibi ngibi byose utegereza ubutumwa WhatsApp yohereza kuri email yawe, igusubiza kuri email yawe bukwemerera ko nimero yawe yasubijwe uburenganzira bwo kongera kuba yakoresha WhatsApp. Rero mwakoze cyane kuba mwakomeza gukurikirana iyi video. Mu gihe utari wakanda subscribe cyangwa sabone, nkaba nagushishikariza kuba wakanda subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona n'izindi video tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Mwakoze cyane, ciao ciao.